Ubaba usehleze ethetha eqeqemuka amalangabi ethethisa umama. Athi angaqeda nje ukuthethisa umama aphumele eminyango ayothethisa umfowethu omncane. Athi uyabona wena udlalana nebhola ngoba nakuwena umude wedwa lekhaya thina sibhizi endlini zama ukusolve iy'nkinga zomndeni wena ubona ukuthi ngcono udlala ibhola eminyango. Ngicela ukukutshela ukuthi lento le bisiphume esandleni ngaze ngafonela ugogo okuyena ozala ubaba ngamtshela ukuthi buya uzolungisa indodana yakho la ayihambi kahle. Hake mangabe ugogo efika ambuza ubaba uthi kwenzakalani wayethethisa unkosikazi nendodana yakhe. Ubaba avela laliqhumbuze ithumbu ukuthi yena mufishane nonkosikazi wakhe mfishane, abazali bakhe bafishane, abazali bankosikazi bafishane. Kwenziwa yini ukuthi le ndodana le ibe umude mude? Ifunze bani yona yodwa? Ugogo ambuza ukuthi lama accusations amangaka busuyenzile yini i-DNA test? Caca ukuthi ubaba i-DNA test akakayenzi. Ngicela ukukutshela ngenkathi kusalindwa ama-results ke-DNA test isiyenziwe, ubhuti wethu omncane ubesephumile wahamba nje wayothola abangani elokishini. Abangani bafike bamfake ekubhemeni kanti lokubhema kunewunga phakathi. After esebuyile ama-results, ubaba useyayisola ukuthi if lento bekayitreat kahle ngendlela e-right ngaba sifikanga esimweni la uthola ukuthi unkosikazi useyakhala non-stop ukuthi sesidila nengane esidla ama-drugs le ekhaya. Ezinye izinto engathi ungaba nendlela yokudila ngazo.